Talavatu i nei tai au lea stofi, alo mai e se whaapoponga o tātou talafou. E le talatomua, o le whailo inga le vaenga o whalawalawe whaafua sei ma le mātu i ale ni York i lea soa na nawhi, ma le autu stala ma whaasalanau. Na whaamani no ai le li pule o le whaapotonga o le malusi anga tau i le tise i lea tunu u whao mui e se toi moana. Le tūlanga ua iei neile e le tise, talu ona taunu mai nisi o afi o whaanga ai le te minei. Ia le tūlanga ua ia le tatou e le tise le te minei. Ia leo toi fo ia le tūlanga masani. Le tūlanga fo leo le toi le leia toa ia le tise tui natu mo le tatou moto polu ia papefo ia manono tai. So vaenga ia le sa afia o le te minei ia lewa atoe o le aso le neia atoe ia le lua vai aso. Talu ona toi wha le leia atoe le tise. Ma ua leo toi iei koni whaiti o ngā mai le atunu. Ko te manatu fo iwa tari sopaia fo ile tunu o ile tulanga fo ile le tise e wa o le to e pu fa se au tu ina mai Sau no fo i fo mui e ui ua fa le leia ia vaenga mo le ele tise ai ele o malo loa i pea ngā ruenga fa au wau o le fa la po tonga i le te minei. Lo fa nga solo peta to fo fo nga lo mamau pe ona fa tati atu fa mo moyo au kuso le tonu mai sta to wa fitiso vule tu sa male fa me ka wakilo na manos. E toi whaapopo hule soani le generating capacity o le tātou atunu. O lo iaipe lava le whamoe ia te sema. E whapeona online mai ia tātou renewable sources hule e tu sa male se fulu me kawaki. Ia male se fulu me kawaki me tātou battery storage. Ia o fuanga nā lo iai te minei e le ase me o suia. Ia lenga te lea. Ia o le fuwhatatia. Ia le mātou ngā lua whatase ma le ngainga le ADP. Le whaia leo le tātou e le tātou system solar telele luas fulu lima megawaki. Ia whai e tai fianga. Ia whaatasi e whai ma le battery storage e luas fulu lima megawati mo fianga. Ia lo wha molo matou ngā lua ma le ATP. Whapeo le lua whelua ono e whapeo na tawai ona online a lea ngā luanga. Ia ona whai e lolo na usia e tātou tūlanga poi lea o le 50% e pe ona tātou moe miti e. 50% o le tise mai le malusi anga whawhawina. Ia tūlanga nā lo ia ia. Ia tātou fōwhanga luma. O lo ngā lua fui tātou whatatia tātou fōwhanga fui le toi whai au mai ngā luenga whaale leia i tātou awhitiso lo i tai whianga. A tau nuu loa tātou awhia lea mai saina. Ia ona whaasolo lolo tātou ngā luenga toi overhaul ma tātou awhi. E nei mwhai antoi whafoisia le mārosi nā amata mai ai. Ia tūlanga nā lo ia ia tātou fōwhanga lo luma. Le polisili o le whaala tonga o malusi anga tau ele tise whao mui i ese toi moana. E niso tala, e whansa lau fitus furutolu leo whainga atoa o forms na mawhai una whaatumu mai ele mamalu le atunu uma pisi nisi. Ma tu ina antu le vaenga o whaala walawe whaafua sei ma le mātu i ale New York. E whailo ai a lātou mea tō tino e alu i ele tise na whaaleanga i na mai le mōtu siai o le ele tise tanu ai nei. O tō tonga fo i le tūlanga iai ia tātou tu sanga fo i po tātou assessment forms ia na tu ina tūtua ia e mese lava mō mano le atunu uma pisinisi ia na fia ina ua tūla i mai ni whawhitau nei ia e fia fo i whaaigo atu e tu sa mane whasa lau fitus fu mane tōru ia tātou forms ia na tau umaina nei ele tātou ofisa tūtonu mō whaalawalawe whawhase ina nātu ia i o se tūlanga related fo ia mai i whamaumaunga fo ia le ofisa tūtonu nei tu sa ma le luas furu ia tātou tu mālo po districts ia mai no whanga nei nā fia ia le whamauina maua mai ai ia tātou forms nei mau leisi la sanga ia wa mai a o na whamaunia fo ia le tātou committee whafoe mō whaalawe whafuase ia le pepa o marena whaatino po tātou terms of reference o se committee. Le awa tōwhia ia lātou te whaatino ina le iloina. Ma le whaamaunia o tūstal sanga umale o tūna mai le mamaro le atunu bisinisi ia ma whaalapo te potonga tūma o ti mai no fuanga nei nā whia ile ina o tūla i mai ni whaafita hauli. Le teitai whono whaalawe whaafo sei ma le mātu i a le whionga le ala i Salanoa Frances Deborah Brown reu pena e le whailo inga ma tusitala i le aso nawhi. E to alua ni tamaitai leo leo o wha malo lo le tu maunei le mta ngā ruenga o leo leo. E mafua mai ni ala ua siva whai tanga.
na whai e lunga o le TikTok, a o la e iei o la ua tōninga leo. Wha maonia mai le sui kō mesina o leo i a papali i Mona Lisa tia i keti. Le wha malo lo ai o i la ua nei mō le umi e lua vā i aso. Sau no papali i. E le whaatanga ina i lalo whainga wha vai le matanga ruenga o leo, o na wha o ngā le tōninga leo, ini awala e ono ta uvale aile au nanga ale matanga ruenga i lunga o penga ta wha ilangi. Taru e nei foi, na wha malo lo le tu mawai se tasi o lo ia si nia, mai le ofisa o le lo ia Silia Samoa, ona o sana foi siva whaitanga na wha salalau ai i lunga o le TikTok. Ma le tala mule, o le tūlanga whaingata o iei nei le tāna sanga i no visa malanga mō tangata Samoa e malanga i ni usina maa se tālia. Ua langa ai se whina ngalo o le teitai o le tuanga i sunga tu le epa i ono Dr. Sailele Maliele Ngaoi. O le mele tauna whai, e le tau tinonga le High Commission Australia. E mafua mai tonu mo meo whenga whawai le malo. O i kongura kaulong whiro ia i kako kai malka kai malo ia. Australia mo New Zealand. E koe kilo mea ngauranga e kai minga. Ngā sesi mai ai ia Wilson Peter. O le minska sa fiko i kongua i tūlanga ia. Nauranga le mtau pula. I le whaingatana na langa tuali li umale. Ma tui pali mea whatonu le ia le ai komisi le nei. Ina ia sila to le mele o te whai tuai. Mai le se mafuanga tau ina whaingatā fua. Ia visa o tātou tangata o tuai usia. Ia na lue mai foi le ole. O le uru ole. O le tātou ai komisi. Ma tō gara tātou ai komisi o Samoa. O le mele tau le whai. E tau o toi whamana natulo i New Zealand. A whai o iai ni tu la whono o lo o vea ma whawhatu uru i tāu sanga tau loa la whamana natu. Tau tau lato tu la whono. O le mela e angai mai e se upu. O le vā o le tātou te tai o le maloma, te tai o New Zealand, ma te Australia lo te mea. Le teitai o le tua ngai, sunga tula epa i ono Dr. Sailele Maliele Ngaoi. Telefone now le nea stofi, fa soifoia.